siyacikoza woza Afrika uzolalela thamela nazi indaba zobuciko nina kanimazi umuntu anibazi ubuntu bakhe futhi kanisazi nesintu sakhe kuphela nazi izinto zakhe nezinto akazifunayo kepha yena animazi umuntu ke wangichitha omunye udadewethu athi mina umuntu ngiyamazi wathi umuntu umhluzi wempisi cha impisi uqobo lwayo inkinga wembethe isikhumba semvu wathi umuntu uma nalephenduka la ngikhuluma ngomuntu engase ngilale naye iminyaka engaphezulu kweshumi kepha ngangakaze ngembulelwe ukuthi khona abanye abantu athandana nabo abangaphezulu kweshumi wathi umuntu unokuphendukela ndeswini njenganothwana wathi mina angisiyi umuntu ombuzayo kepha ngalela langa ndiyasola noma nandangicini wathi ngoba uyelona owayesengisabisa nangokungibulala inkinga wayezobe engaqala ukubulala mina ngoba waqala ukubulala mina ngizwane bulala ikusasa lami ngizwane ngikhiphe esikoleni engigonisa abantwana nami ngisengumntwana nina animazi umuntu waphinde wangichitha komnye umfowethu wathi mina ngiyamazi umuntu wathi umuntu inkinga engaxazululeki iphutha elingalungiseki isifo esingalapheki wathi lesi sifo sesihlula izinyanga sahlula odokotela kepha sidinga ukuthi usithembe mase sifuna ukuthi nawe uzithembe ngoba mesihleli sonke kuleli ziko elilomhlaba oyindingiliza la bese sinokuzakhela khona abangani bethu esibathandayo nabasithembayo siphinde nabo labo bangani bazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo nabangani babo ivele buphenduke undaba omlonyeni lobu bungani buze phinde buyisibili bubuya futhi nabangani bethu yekelanini ke ngezinkinga nezimfihlo esizixoxela abangani bethu ngoba bazithatha zinjengoba zinjalo bazixoxela abangani babo nabangani babo bazixoxela abangani babo nabangani babo njalo size siphinde sibuye isibili okubuhlungu sibuya nabangani bethu laba singazixoxelanga bona nina animazi umuntu ngoba kube menimazi umuntu mengeke nithi lo mntwana mefumbethe lo mphefumulo wenkondlo ewudlulisa le madlebelenu ngikomele ninaniguqa ngamadolo nihloniphe lo mphefumulo nikhuze nabo bonke laba bahamba besivimba befuna ukusitshela indaba zasemoyeni ngoba okwasemoyeni kanti okwasenyameni nina kanimazi umuntu ngoba kube menimazi umuntu ngeke niyibuke leya ndoda hleli yodwa ehlane ibalisa inethwa zimvula ifinya ngolimu njenganenkomo ingalo yenu ibingafinyeziwe ukuthi ngesiza ngempilo kincapuna emadlelweni ahlaza ifaka emgodlagodleni wayo ikapuna emadlelweni ahlaza ifaka emgodlagodleni wayo ukombela kwesakhe akabe sabheka ukuthi kamakhelwane kaziphothwe lile ineziko okanye intuthu igcina ishunqile yini ngoba kungenzeka Nkosi yami ukuba baswele ngisho lokushaya inja okanye ikaki seleza zakhe ikhaya eziko bachaza umnudadewethu wathi usasebenzisa sakhe isimilo uxosha leli kati eselineminyaka lalala eziko kwase kuyancaca ukuthi mina animazi umuntu impalo iyakhula impunge iyafunguza ngobuciko impunge ziyacikoza woza Afrika uzolalela thamela nazi indaba zobuciko impalo iyakhula iyafunguza ngobuciko impunge ziyacikoza woza Afrika uzolalela thamela nazi indaba zobuciko